Sinjuri, jekk jogħġobkom għal dawk li ġejjin issa mal-bib fuq wara mal-ħġiġa hemm il-lista ta' applikanti li se jkunu qed jieħdu sehem fil-polza tal-bniet u tas-subien. Nitlobkom biex tiċċekkjaw u taraw li l-isem tat-tifla jew tat-tifel qiegħed fuq dik il-lista, please. Sorry? All right, mela nieħdu l-position. Mela morru qudiem il-kamera u nidilgħu l-Father Charles. L-odwa tajba dal-waqt nagħtu bidu għall-ewwel minn sensiela ta' Poloz, applikanti oħra. Nirringrazzjakom tal-li joġobkom tattendu għal din il-polza. Nirringrazzja ukoll u nistieden ukoll lil dawk li preżentament qegħdin jarawna through il-live streaming fuq il-website tal-Arċidjoċesi www.thechurchinmalta.org. Insellim ukoll id-delegat għall-Arċisqof għall-edukazzjoni li preżentament illum ma setax ikun magħna għaliex flimkien ma' delegati oħrajn qegħdin jattendu konferenza l-Albanija. Imma qabel nibdew bħalma dejjem nagħmlu ninġabru, nitolbu il-ħnina l-għajnuna ta' Omna Sittna Marija, Omm il-Knisja biex tiqaf magħna f'kull xogħol li nistgħu nagħmlu ta' kuljum, tipproteġina u titħalla lina quddiem bina Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija, Omm il-Knisja, itlob għalina. Mela, il-proċess 2017-2018 beda fix-xahar ta' Novembru li għadda bil-pubblikazzjoni tar-regolamenti, ir-regolamenti li ma fihomx biss ir-regoli, imma fihom eżattament il-proċess kif se jimxi, meta wieħed kellu japplika, meta wieħed għandu l-ewwel polza, fil-każ tal-Form 1 it-tieni polza, addirittura ċirkostanzi kollha l-għażla fejn se ssir. Huwa timetable sħiħa mill-bidu sal-aħħar. Għaliex ħafna ġenituri jitħawdu.
il-ħsieb tagħhom ikun li jagħmlu l-applikazzjoni fi żmien li għandhom jagħmluha, u mbagħad jiġu lura bil-mistoqsijiet allura issa meta. Addirittura din il-ġimgħa kellna konfużjoni sieħa min-naħa tal-ġenituri għax l-erba' li għadda għamilna il-polza tal-każijiet serji, applikanti oħra, u kulħadd beda jaħseb li telgħu il-Poloz kollha. Kulħadd għandu jsegwi r-regolamenti tas-sena ta' dħul tiegħu. U f'dawk ir-regolamenti kif għad fil-bidu barra r-regoli hemm id-deskrizzjoni ta' kif kollox ser jimxi. Issa, kif għadna mela f'Novembru bdejna b'dik il-pubblikazzjoni u eżattament fl-istess xahar applikaw dawk li jaqgħu huma eligibbli għall-ewwel kriterju, taħt l-ewwel kriterju. Min huma daw? Għandek l-applikazzjoni ta' tfal mid-djar tal-Knisja, għandek applikazzjonijiet ta' tfal ta' impjegati biex jattendu fl-istess skola fejn jaħdem il-ġenitur, warajhom is-segwu tal-aħwa, fl-istess skola fejn imur ħuhom joħtom il-kbira, u mbagħad element ta' transfers. Hawnhekk ukoll fejn bniedem jaf ikun ġenitur jaf ikun konfuż, transfers fir-regolamenti ta' dħul ifissru transfers bejn skejjel tal-istess kongregazzjoni reliġjuża. Warajhom isegwu jekk ikollok applikazzjoni ta' tfal li ġew eżentati mill-attendenza minħabba raġunijiet serji ta' żmien barra minn Malta, u fil-każ tal-Form 1 għandek ukoll dawk l-applikazzjonijiet ta' tfal minn skola bla kontinwità. Fejn jidħlu s-subien għandna 2. Għandna l-primarji ta' St. Francis, primarji għandhom 3, għandek is-subien li ħerġin li waslu fil-year 6 japplikaw taħt skola bla kontinwità bħala kriterju biex huma jsibu posthom fi skola oħra tal-Knisja. Għandek ukoll l-iskola ta' Teresa Nuzzo. Allura għandna l-applikazzjonijiet ta' subien li ħerġin minn Teresa Nuzzo biex jisibu post ieħor fi skola tal-Knisja. Dik xi tfisser skola bla kontinwità fejn jidħlu s-subien. Min-naħa tal-bniet, skola bla kontinwità għandna Teresa Nuzzo. Teresa Nuzzo għandek l-applikazzjonijiet ta' dawk il-bniet li jridu jagħmlu triq biex jisibu posthom fi skola oħra tal-Knisja fil-Form 1. Ta' St. Francis bħala bniet jaqbgħu sejrin fis-sekondarja tagħhom St. Francis ta' Sliema. Allura saru daw l-applikazzjonijiet f'Novembru. U inkluż mela għandek l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju ta' tfal li m'għandhomx bżonn is-support. U anki il-każijiet serji tal-ewwel kriterju, għax inti jaf ikollok każ serju tal-aħwa, każ serju tifel ta' impjegati. Każijiet serji skola bla kontinwità. Kull ma kellu x'jaqsam mal-ewwel kriterju dawk applikaw f'Novembru u qed isibu posthom. Wasalna Jannar u nfetaħ il-proċess ta' dħul l-applikazzjonijiet għal dawk kif ngħid jien u niddiskrivin qed jibdew it-triq mill-bidu, applikanti oħra. Sew tfal li m'għandhomx bżonn support jew każijiet soċjali kif ukoll każijiet serji, applikanti oħra. Dawn il-proċess tagħhom ta' applikazzjoni kien f'Jannar, kompla fi Frar, b'late application day addirittura fl-aħħar ta' Frar. Ta' sodisfazzjon anke nsemmi li din kienet l-ewwel darba li għamilna proġett qawwi fir-rigward ta' li nirċievu l-applikazzjonijiet mhux biss fiċ-ċentri li ġenitur imur japplika fiċ-ċentri ma addirittura japplika online. U meta intom kontu qegħdin tapplikaw taħt applikanti oħra fl-istess żmien intom ġejtu provduti bil-informazzjoni tas-sitwazzjoni ta' postijiet wara li kienu ħadu posthom jew qed jieħdu posthom dawk tal-ewwel kriterju. Dawn iċ-ċirkolarijiet ħarġu ġew indirizzati lilkom biex intom tkunu tafu eżattament kemm ħadu post jew se jieħdu post dawk tal-ewwel kriterju tal-aħwa tal-impjegati kemm ħerġin tfal minn skola bla kontinwità. Din l-informazzjoni u tajnikom l-ewwel indikazzjoni ta' kemm fadal postijiet minn numru li konna tlaqna bih fir-regolamenti u naqqasna dawk tal-ewwel kriterju. U għadna dan u in-numru li fadal minnaw il-qoddim. Ġbidna wkoll l-attenzjoni li minnhom jista' jkollna
il-ċirkostanza ta' 3.1 u senfema, kif ukoll il-każijiet serji tal-applikanti oħra. Xi ħaġa li at that point in time dawn ikunu għadhom se japplikaw. Mela, issa, allura intom forsi tarġaw jekk intom minn dawk il-ġenituri li r-regolamenti forsi ħaristu lejhom biss fejn jidħol id-data tal-applikazzjoni. F'kull regolament wieħed isib table 5. U table 5 tagħti breakdown tal-iskejjel li jiftħu f'dik is-sena kif ukoll in-numru ta' postijiet li minnu jrid jitnaqqas kulħadd. Jiġifieri minn dak in-numru naqqasna l-ewwel dawk li applikaw tal-ewwel kriterju u issa se nkun qed nagħti informazzjoni fir-rigward sew se nibdew fejn jidħol il-Form 1 Girls u wara nsegwu bil-polza tal-Form 1 Boys. Mela, fejn jidħlu il-bniet tal-Form 1 konna tlaqna bil-figura ta' 47 post u kif tajnikom spjega u breakdown u għadnilkom li wara ħalli ħadu postom tawk tal-ewwel kriterju kienat iħalli total ta' 15 il-post vakant. 15. Is-sitwazzjoni għada l-istess, ma rċevejniex applikazzjonijiet ta' każijiet seri, każijiet soċjali fejn jidħol il-Form 1, għax bħala skejjel ma konniex qegħdin f'pożizzjoni li naċċettaw iżjed applikazzjonijiet ta' bniet li għandhom bżonn is-support. Allura, in-numru ta' postijiet li fadal huwa ta' 15. Illum il-polza li sentellaw għal Form 1 Girls għandna 71 applikazzjoni li ntefgħu fl-urna. L-ewwel 15 li se jitilgħu f'din il-polza se jimxu għal pasta wara. X'inhu l-pasta wara? Il-pasta wara huwa l-ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla għandna l-polza tal-għażla. Dawk il-15 magħhom jiżdiedu l-applikazzjonijiet ta' bniet minn l-iskola ta' Teresa Nuzzo, skola bla kontinwità. Jitpoġġew flimkien, issir polza biex jiġi stabbilit ir-rank order u skont dak ir-rank order, il-ġenituri intom tersqu mal-mejda meta naslu għall-polza għall-għażla ta' skola skont kif hemm deskritt fir-regolamenti. Jiġifieri l-ewwel 15 li se jitilgħu fil-polza tal-lum min-naħa tal-bniet se narġgħu niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla l-erba' dejjem fl-istess skola St. Michael's fl-erba' ta' wara nofsinhar biex tittella din il-polza tal-għażla. Qed narakom kollha tħarsu lejja, għandkom xi diffikultajiet għax għandna wkoll il-ħin li wieħed jista' jsaqsi xi mistoqsijiet li forsi ma fehmx. Mela, x'jiġri jekk bisfortuna walla ħares qatt xi applikazzjoni titħalla barra minn din il-polza. Ir-regolament ukoll jaħseb għal din iċ-ċirkostanza. Mela, f'dak il-każ ikun impossibbli li wieħed jarġa' d-direttura jsejjaħ polza ġdida jħassar dak kollu li sar illum, imma issir polza għal dak l-individwu, dik it-tifla, dak it-tifel, u jiġu preżentati il-numri minn 0 sa 9 biex u itella il-ġenitur itella il-unit minn 0 sa 9 biex itella il-10 u minn 0 sa numru ta' hundreds li konna biex itella il-100. Fil-kas tal-bniet, per eżempju, għandek 71, allura minn 0 sa 1 biex itella l-unit, minn 0 sa 7 biex jitella u jifforma n-numru bit-tnejn jew b'wieħed tat-tifla tiegħu. Issa, li xtaqt ngħid ukoll huwa li fuq wara kif għadnilkom għandna il-listi mal-bib tal-numri tal-applikazzjonijiet bl-ismijiet eżattament ta' min applika taħt applikanti oħra, iktar il-barra fuq il-mejda għandna wkoll listi ta' open days li se jiġu organizzati mill-iskejjel li
jidħlu fihom fl-ewwel sena sekondarja open days li intom mistednin għalihom. Nitlobkom ġentilmen biex tieħdu waħda meta intom tkunu sejrin, hemm addirittura anke xi posters. Jekk forsi għandkom tfal li applikajtu għalihom fi snin oħra barra l-Form 1, fuq il-website tal-Kurja, fil-page tal-proċess dħul fl-iskel tal-Knisja, għandkom issibu lista sħiħa ta' dawn l-Open Days. Illum li ġibna magħna hija l-informazzjoni fir-rigward tal-Open Days tal-Form 1, imma jekk tidħlu fil-website tal-Kurja għandkom issibu t-timetable kollha ta' meta ser ikunu qegħdin jiġu organizzati f'liema ħin, f'liema data dawn l-Open Days. Mela kif għadna huma l-ewwel 15 li se jimxu għall polza tal-ġimgħa d-dieħla fir-rigward tal-bniet, l-oħrajn xiġri minnhom. Dak kollu stabbilit bil-Poloz jaqpa validu sal-aħħar ta' Ġunju 2018. Mela dak li tela fin-number 16 tal-polza ta' parteċipazzjoni minn hemm l-isfel dawka jekk along the way tal-proċess jinqalgħu ċirkostanzi ta' postijiet ikun dejjem skont ir-regolament u dak diskritt fir-regolament majjat min-naħa tal-polza ta' parteċipazzjoni. Jekk taħsbu li tixtiequ ssaqsu xi ħaġa, otherwise nibdew jekk jogħġobkom. Mela, nitlob l-għajnuna ta' żewġ ġenituri, preferibilment ġenituri jekk jogħġobkom biex jgħinuna indawru u ntellgħu din il-polza. Namlu kuraġġ li xulxin, issa kollha serji, issa ejjew ħalli intom tkunu qegħdin tieħdu parti magħna f'din is-sitwazzjoni. Jekk jogħġobkom, sinjuri, hija parti li dejjem nitolbu min-naħa tal-ġenituri. Għandna bżonn persuna oħra, please. Grazzi ħafna. Is-soltu aħna llum ma rridux inkunu stretti għax qed jarawna fuq il-website, nitolbu ċabċipa. Grazzi. Danu li s-soltu dejjem nagħmlu. Minn din is-sena għandna din il-possibilità li din il-biċċa xogħol ukoll minn ma setax jattendi qed jarana mid-dar. U nhar it-tnejn se jkun hemm ir-riżultat kollu by recorder fuq il-website tal-Kurja The Church in Malta. Grazzi. Five, 2, 1, 8, Pizzani Elaja. 7, 1, 2, 5, Torn Megan. 7095 Kutajjar Naomi. 704 Kawki Ilona. 5393 Muscat Dirjana. 5262 Hartokan Serina. 7321 Borj Kaya. 7735 Newling Ward Holly. 5638 Mazzelli Tatjana. 209 Zammit Chanel. 9135 Buġeja Giulia Marie. 7207 Kalleja Haley. Mela,
Se nibdew naqraw ir-recorder. Kull żewġ paġni li nimlew narġgħu naqraw ir-recorder kif telaw, naqraw l-ismijiet. Number 1, 5281 Pisani Alaja li wkoll qed japplikaw għal oħta fil-Kinder 2. Number 2, 7125 Thorn Megan. Number 3, 7095 Kutajjar Naomi. 4, 704 Kawki Ilona. 5, 5393 Muscat Dirjana. 6, 5262 Artoka Serina. Number 7, 7321 Borch Kaya. 8, 7735 Newling Ward Holly. 9, 5638 Mazzelli Tatiana. 10, 209 Zammit Chanel. 11, 9135 Buġeja Giulia Marie. 12, 7207 Kalleja Haley. 5398 Pechenki Terry. 9193 Muscat Jade Marie. 9072 Zammit Jazaya. 7550 Dingley Eliza. 7666 Fenek Kylie. 7070 Kassar Maria. 6711 Mikallef Tiziana. 5274 Mendez Vasque Maria. 5284 Kassar Nicole. 5367 Bonello Kaya. 6525 Favan Shania. 5631 Pule Mireille. Number 13, 5398 Petchenkin Tarin. 14, 9193 Muscat Jade Marie. 15, 9072 Zamid Jazaya. 16, 7550 Dingley Elisa li wkoll qed japplikaw għal oħta fil-Year 1. 17, 7666 Fenek Kylie. 18, 7070 Kassar Maraja. Number 19, 6711 Mikallef Tiziana. 20, 5274 Mendez Vasquez Maraya. 21, 5284 Kassar Nicole. 22, 5367 Bonello Kaya. 23, 6525 Fava Shania. 24, 5631 Pule Mireille. 7864 Spatelf Deliyam Alicia. 5279 Farrugia Natasha. 5379 Labada Muscat Derin. 5277 Mikallef Danica. 7865 Attart Francesca. 5273 Bolus Sandy. 9212 Sorel Zara. 5629 Farrugia Maria Elena. 5285 Caruana Alaya. 5283 Fenek Garcia Mary. 6563 Arrigo Zea. 5371 Attart Shazia.
Number 25, 7864 Spathelf Delia Alicia. 26, 5279 Farrugia Natasha. 27, 5379 Labada Muscat Derin. 28, 5277 Mikalev Danica. 29, 7865 Attart Francesca. 30, 5273 Balu Sendi. Number 31, 9112 Sorel Zara. 32, 5629 Farrugia Maria Elena. 33, 5285 Karwana Alaya. 34, 5283 Feneg Gracia Meri. 35, 6563 Arrigo Zea. 36, 5371 Attart Shazaya li wkoll qed japplikaw għal Kinder 2 għal tifel. 1052 Zammit Jasmine. 5627 Spiteri Mikaja. 5269 Galia Natalia Maja. 5622 Farrugia Alexia. 7557 Vassallo Maja. 6534 Kutajjar Amy. 5791 Gat Antejan Rosaria. 5614 Feril Kelsin. 5621 Farrugia Brook. 6829 Aquilina Alaya. 6737 Attart Maya. 5375 Azzopardi Jade. Number 37, 1052 Zammit Yasmin. 38, 5627 Spiteri Mikaya. 39, 5269 Galia Natalia Maya. 40, 5622 Farrugia Alexia. 41, 7557 Vassallo Maya. 42, 6534 Kutajjar Amy. Number 43, 5791 Gat Tantea Rosaria. 44, 5614 Farel Kelsen. 45, 5621 Farrugia Brook. 46, 6829 Aquilina Alaya. 47, 6737 Attard Maya. 48, 5375 Azzopardi Jade. 9320 Borch Heffernan Clow. 7829 Celia Emily. 5370 Kotori Christina. 221 Psailam Chazelle. 9051 Bellina Giulia Marie. 7016 Mifsut Maria. 6640 Galia Pulo Alessia. 5400 Trevisan Milena. 5620 Magro Martina. 234 Vella Maraya. 7715 Grek Adriana. 5484 Caruana Krista Joe. Number 49, 9320 Borch Heffernan Chloe. 50, 7829 Cilia Emily. 51, 5370 Kotorri Christina. 52, 221 Psaila Chazelle.
53 9051 Bellina Giulia Marie. 54 7016 Mifsud Maria. Number 55 6640 Galia Pulo Alessia. 56 5400 Trevisan Milena. 57 5620 Magro Martina. 58 234 Vella Maraja. 59 7715 Grek Adriana. 60 5484 Caruana Krista Joe. 6899 Azzopardi Jasmine. 5635 Sherry Maraya. 6625 Ellul Casey. 5397 Vellang Kelsey. 5641 Fava Zara Nicole. 5632 Vella Katrina. 5618 Mifsud Kersti. 7818 Gallian Jasmine. 5280 Vassallo Natalia. 9277 Allegrucci Ariana. 5494 Mikallef Nirvana. Number 61 6899 Azzopardi Yasmin. 62 5635 Sherry Maraya. 63 6625 Ellul Casey. 64 5397 Vella Kelsey. 65 5641 Fava Zara Nicole. 66 5632 Vella Katrina. Number 67 5618 Mifsud Kirsty. 68 7818 Galia Yasmin. 69 5280 Vassallo Natalia. 70 9277 Allegrucci Arianna. 71 5494 Mikallef Nirvana. Dika kienet il-polza ta' parteċipazzjoni l-ewwel sena sekondarja bniet. Issa se nkunu qegħdin intellaw wara brief żgħir il-polza tal-Form 1 Boys, please. Dejjem nimxu mar-regolamenti u l-ħinijiet li jkunu pubblikajna, jiena l-arloġġ tiegħi jidher li d-9:09 u allura nistgħu nibdew bl-informazzjoni fir-rigward tat-tluħ tal-polza ta' parteċipazzjoni l-ewwel sena sekondarja subien għal dawk li daħlu issa biex ngħidlek jew ftit ilu niġbed l-attenzjoni li fuq il-bib ta' wara hemm il-listi bl-ismijiet tal-applikanti tal-Form 1 Boys u anki tal-Form 1 Girls ormai il-polza tellata. Mela, ħalli nibdew jew addirittura nkomplu għal dawk li kienu preżenti mill-bidu jiena tajt rendi kont minn meta bdejna f'Novembru, se nkun jiġifieri qed narġa' nsemmi naqra l-highlights għal benefiċċju ta' dawk li għadhom kemm ġew għall-polza tas-subien. Il-proċess beda f'Novembru bil-pubblikazzjoni tar-regolamenti ta' dħul li fih wieħed isib l-informazzjoni kollha mhux sempliċement meta wieħed għandu imur japplika, imma il-regolamenti barra r-regoli juffru it-timetable kollha ta' kif se jimxi l-proċess, dejjem għandek inti eżattament xi missek tagħmel jekk dejjem tikkwalifika permezz tal-polza. Għadna li f'Novembru applikaw dawk tal-ewwel kriterju. Għadna min huma l-ewwel kriterju ssibuhom fl-ewwel paġna tar-regolamenti, min huma dawk li japplikaw jistgħu japplikaw taħt l-ewwel kriterju. U mbagħad intom bħala applikanti oħra applikajtu f'Jannar.
Fl-istess żmien li intom kontu wasaltu biex tibdew tapplikaw, aħna min-naħa tagħna bħala segretarjat dejjem skont ir-regolamenti ippubblikajna il-figuri ta' dawk li kienu applikaw u kienu se jieħdu posthom skont l-ewwel kriterju. U għadnilkom fil-regolamenti intom għandkom table 5, għandkom eżattament l-iskejjel li jiftħu fil-livell ta' dħul, issa se nkun qed nitkellem fir-rigward tal-ewwel sena sekondarja subien, u tajnikom eżattament skont il-kriterju ta' djar tal-Knisja tal-impjegati, eżattament l-applikazzjonijiet li rċivejna u dawk li kienu se jieħdu posthom. U għamilna mela tlaqna b'tant, dawn diġa ħadu posthom u dan huwa at this point in time il-figura kif kienet qiegħda. Zidna wkoll f'dik l-istess ċirkolari li kienu għad iridu jonqsu l-applikazzjonijiet ta' każijiet serji hawnhekk fejn jidħlu l-ewwel sena sekondarja. Sew subien u sew bniet, l-iskejjel tal-Knisja ma kinux f'pożizzjoni li jaċċettaw, aħna ma stajniex naċċettaw iżjed applikazzjonijiet ta' tfal li huma statemented għaliex l-iskejjel ħafna minnhom jibdew mill-kinder 2, mill-year 1 dawna f'medda ta' 6-7 snin ikunu qed jinqalgħu is-sitwazzjonijiet ta' tfal li għandhom bżonn is-support, allura bħala skejjel ma kinux qegħdin f'pożizzjoni li nkomplu naċċettaw iżjed tfal b'support, speċjalment meta wieħed jagħti każ li għandna skejjel li jispiċċaw fil-year 6, dawk li huma skola bla kontinwità, bil-każijiet ta' tfal li għandhom bżonn is-support, u dawn jiġu assorbiti fil-iskejjel fil-Form 1. Fejn jidħlu s-subien għandna 3 skejjel prinċipali li jibdew mill-bidu, li jiftħu il-bibien fil-Form 1 u dawna jridu jassorbu dan in-numru kollu. Imma fejn jidħlu s-subien kellna applikazzjonijiet ta' każijiet soċjali u issa se nkun qed nagħti id-dettalji minn kif żviluppa in-numru l-ewwel skont kif kien fir-regolamenti bħala numru totali ta' postijiet li minnu jrid jitnaqqas kollox, wara dak li huwa mħabbar u ġie mħabbar fil-ċirkolari wara li ħadu posthom dawk tal-ewwel kriterju u llum dawk se nkun qed nagħti l-figura ta' il-numru ta' postijiet kif qiegħed illum. Mela fir-regolamenti fejn jidħlu il-Form 1 Boys kienna tlaqna b'273 post. Fiċ-ċirkolari informajnikom u tajnikom eżattament id-dettalji u għadnilkom li postijiet kien fadal 116. Minnhom issa irċivejna numru ta' każijiet soċjali li l-Admissions Board jarafhom, il-Kummissjoni każijiet serji jarafhom bħala każijiet soċjali, u wkoll għandna żewġ applikazzjonijiet ta' twins. Allura ir-regolament f'dan il-każ jekk wieħed minn dawn iż-żewġ subien isib imur tajjeb fil-polza, anki jekk l-ieħor jiġi l-aħħar wieħed, dak li jmur tajjeb fil-polza jiġbed l-ieħor miegħu. Allura inti trid tkopri din iċ-ċirkostanza bil-qudiem. Meta wieħed inaqqas dawn mill-ammont li pubblikajna fil-ċirkolari ta' Jannar, in-numru ta' postijiet li aħna nistgħu noffru għall-applikanti oħra huwa ta' 111. 111. Allura se jiġri dawk li se jitilgħu minn number 1 sal-111 dawna se nkunu qed niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla għat-tieni polza, il-polza tal-għażla. Tgħidli jekk se nagħmel polza llum u jiena se jkolli r-rank order illum, għala se narġa' ngħaddi minn polza. Dak in-numru mill-1 sal-111 minn numru ta' applikazzjonijiet li għandna fl-urna li hija ta' 168, jekk inti ġejt il-1 jew ġejt il-111 kien tajjeb biżżejjed dak in-numru biex inti timxi għat-tieni pass. X'se jiġri fit-tieni pass? Hemmhekk mal-111 se jiżdiedu l-applikazzjonijiet ta' subien, ta' skola bla kontinwità, addirittura iskejjel bla kontinwità, il-primarji ta' St. Francis u ta' Teresa Nuzzo jitpoġġew kollha flimkien
U dik il-polza tiġi stabbilita rank order u f'dik l-ordni l-ġdida tersqu mal-mejda biex tagħmlu l-għażla tagħkom meta naslu f'dak il-punt. Taħsbu li għandkom xi mistoqsijiet jekk jogħġobkom? Sorry? Issa, it-tieni polza dejjem hemm skont ir-regolamenti. Aħna meta anki ċempludna dil-ġimgħa kulħadd iċempel, kulħadd irid ikun jaf meta huma l-Poloz isna għamilnihom dil-ġimgħa, ħabbarnihom dil-ġimgħa, dawn ad-dirittura ilhom hemm minn Novembru għall-attenzjoni ta' kulħadd. Meta se ssir it-tieni polza? Il-polza tal-għażla nhar l-erba', nibdew fl-erba' tas-subien, inkomplu fl-erba' tal-bniet, inkomplu fl-4:30 tas-subien u dejjem hawnhekk. St. Michael's, nhar l-erba'. Sinjura, rid tgħidli xi ħaġa? L-istess mistoqsija? All right. Għajdli, sinjura. Iva, aħna hemm 111 postijiet. Allura dawk li si jitilgħu, aħna l-polza jitilgħu kulħadd minn number 1 sal-168. M'għandniex 168 places, għandna 111. Allura dawk li si jitilgħu mill-ewwel sal-111 se jmorru għall-polza ta' wara għandek post għalihom bħalma rfajt il-post tat-tfal ta' skola bla kontinwità. Għalhekk tissejjaħ polza tal-għażla l-oħra, għax dawk se jmorru għall-għażla u l-oħrajn minn ġi mill-112 lil hemm dawk jkunu qegħdin waiting list għal ċirkostanzi kollha li jinqalaw matul il-proċess. L-affarijiet ma jispiċċawx illum, ir-regolamenti ikopri li u jipprovdi li r-rank order stabbilita llum taqpa valida sal-aħħar ta' Ġunju 2018, iġifieri sal-aħħar tas-sena skolastika li ġejja. Għajli, sinjura. 168. Iva, sinjura, da żgur. Issa, waħda mill-affarijiet għax dejjem tajt l-istess. Dawk li jmorru ħafna tajjeb fil-polza, addirittura jitilgħu mill-1 sat-10, jew mill-1 sat-20, jew mill-1 sat-30. Jiffastidjaw naqra rwieħhom jgħidu li jiena ġib dan numru tajjeb, issa se nerġa' mmur polza oħra u jaf niġi l-aħħar. Sinjuri, mill-1, dawk li se jitilgħu mill-1 sal-111 se jagħmilha possibbli li b'dak in-numru mort għal pasta wara. Issa fil-pasta wara hemm il-proċedura li tiġi segwita. Ġifieri ma ngħidux il-mamma mija issa mill-1 jaf niġi l-aħħar. Il-1 kien tajjeb biżżejjed biex imxejt ħaddieħor il-112 le mhux se jkun qed jimxi, sfortunatament jaf l-affarijiet ikunu provduti meta jkun hemm il-postijiet vakanti li jaf nintlaqtu bihom għal ħabta tas-sajf. Ir-regolamenti wkoll jipprovdu f'każ ta' sfortuna li xi applikazzjoni titħalla barra. Hemmhekk mhux possibbli, ir-raġuni tgħidlek mhux possibbli li tikkanċella tal-lum u tarġa' tagħmel polza oħra ssejjaħ il kulħadd, imma tagħmel polza għal dik l-applikazzjoni. Il-ġenitur ikun mitlub li itella minn 0 sa 9 biex jifforma l-unit, minn 0 sa 9 biex jifforma 10 u tens u mill-0 sa kemm ikonna hundreds f'dan il-każ 1 biex jifforma l-100 u hekk ikun qiegħed jifforma n-numru tiegħu. Barra wkoll kif għadt qabel hemm listi tal-open days meta l-iskejjel se jkunu qegħdin jorganizzaw jiftħu l-bibien ħalli intom tmorru iżżuru. Illum ġibna dawk biss li huma japplikaw għal tal-Form 1 fuq il-website The Church in Malta addirittura hemm il-lista sħiħa jaf forsi applikajtu għal xi ħadd ieħor għal xi tifel tifla fi snin oħrajn tistgħu ssegwu u taraw kollox hemm il-lista ta' dati waħda wara waħda.
naħseb li jekk ma tkomx mistoqsijiet bil-permess tagħkom inkomplu jekk jogħġobkom. Thank you very much. Nitolbu l-għajnuna ta' żewġ ġenituri biex idawru l-urna u jiġbru kif inħobb ngħidilhom jiena it-tofi. Grazzi, s-soltu nċabċbu hawnhekk. All right, grazzi signori, grazzi. Ħalli nibdew. Thank you. Infakkar ukoll li nhar it-tnejn ir-recorder da li qed jiġri llum ikun posted bħala riżultat fuq il-website tal-Kurja fil-paġna tal-proċess tat-tħul. Anki se jkun hemm l-erja fejn wieħed jarġa' jara it-tluħ ta' din il-polza u tal-oħra li ġiet qabel. Five, 2, 6, 7, Kurmi Karen. 5, 6, 1, 2, Bellizzi Jaden. 5, 3, 8, 7, Greg Samuel. 7, 7, 0, 8, Attard Jake. 7, 8, 8, 2, Galdes Kane. 6, 9, 0, 9, Farrugia Matthew. 5, 4, 8, 5, Balzan Nathan. 6, 5, 8, 1, Gauci Dean. 5, 3, 9, 5, Saliba Dale. 5, 4, 8, 9, Mikallef Hayden. 5, 6, 5, 0, Portelli Hayden. 5, 4, 9, 0, Dyer Kyle. Number 1, 5, 2, 6, 7, Kurmi Kuran. 2, 5, 6, 1, 2, Bellizzi Jaden. 3, 5, 3, 8, 7, Greg Samuel. 4, 7, 7, 0, 8, Attar Jake. 5, 7, 8, 8, 2, Galdes Kane. 6, 6, 9, 0, 9, Farrugia Matthew. Number 7, 5, 4, 8, 5, Balzan Nathan. 8, 6, 5, 8, 1, Gauci Dean. 9, 5, 3, 9, 5, Saliba Dale. 10, 5, 4, 8, 9, Mikallef Hayden. 11, 5, 6, 5, 0, Portelli Hayden. 12, 5, 4, 9, 0, Dyer Kyle. 5, 4, 9, 8, Suda Kert. 6, 6, 1, Borch Luke. 7, 2, 7, 7, De Battista Gianluca. 9, 1, 6, 2, Dingley Slotang Kristen.
7753 Doneo Jamie. 5481 Borch Aiden. 5604 Caruana Andrea. 5383 Mula Elix. 5265 Buġeja Jordi. 5486 Attart Lorenzo Leon. 5377 Kamenzuli Isaac. 5615 Galia Ben. Number 13, 5498 Suda Kurt. 14, 661 Borch Luke. 15, 7277 De Battista Gianluca. 16, 9162 Dingley Slota Kristen. 17, 7753 Doneo Jamie. 18, 5481 Borch Aiden. Number 19, 5604 Caruana Andrea. 20, 5383 Mula Alex. 21, 5265 Buġeja Jordi. 22, 5486 Attard Lorenzo Leon. 23, 5377 Kamenzuli Isaac. 24, 5615 Galia Ben. 9009 Camilleri Alexander Joe. 7842 Briffa Terence. 5401 Spiteri Isaac. 7361 Markham Kurt. 7267 Lowell Kurt. 6906 Spiteri Kieran. 7278 Salnitro Isaac. 6559 Attard Vella Eaton. 708 Mifsud Zachary Yon. 5275 Caruana Denzel. 5276 Tabone Yannick. 5652 Sammut Leiden. Number 25, 9009 Camilleri Alexander Joe. 26, 7842 Briffa Terence. 27, 5401 Spiteri Isaac. 28, 7361 Markham Kurt. 29, 7267 Lowell Kurt. 30, 6906 Spiteri Kieran. Number 31, 7278 Salnitro Isaac. 32, 6559 Attard Vella Aiton. 33, 708 Mifsud Zachary John. 34, 5272 Caruana Denzel. 35, 5276 Tabone Yannick. 36, 5652 Sammut Leiden. 7453 Buġeja Zek. 5608 Buġeja Dejan. 7412 Fenech Jacob. 7235 Sigona Raffaele. 5651 Kassar Mallia Andre. 5617 De Battista Jan.
7431 Chantar Jacob. 9188 Siracusa Loris. 7362 Debono Wesley. 5492 Debono Jaden. 5378 Attart Aiden. 5405 Piccinino Luca Aiden. Number 37, 7453 Bugeja Zach. 38, 5608 Bugeja Dagan. 39, 7412 Fennec Jacob. 40, 7235 Sigona Raffaele. 41, 5651 Kassar Mallia Andre. 42, 5617 De Battista Jan. Number 43, 7431 Chantar Jacob. 44, 9188 Siracusa Loris. 45, 7362 Debono Wesley. 46, 5492 Debono Jaden. 47, 5378 Attart Aiden. 48, 5405 Piccinino Luca Aiden. 9106 Willie Piscopo Elick. 6918 Bohajar Julian. 6852 Kutayar Daniel. 5270 Greg Liam. 5266 Bohajar Aiton. 5605 Bedzina Tristan. 5390 Healy Kaiden. 7279 Greg Ezekiel. 817 Camilleri Nikki. 5384 Mitzi Geely Excel. 7114 Faruja Benjamin. 5482 Aquilina Jan. Number 49, 9106 Willie Piscopo Alec. 50, 6918 Bohajar Julian. 51, 6852 Kutayar Daniel. 52, 5270 Greg Liam. 53, 5266 Bohajar Athen. 54, 5605 Bedzina Tristan. Number 55, 5390 Healy Caden. 56, 7279 Greg Ezekiel. 57, 817 Camilleri Nikki. 58, 5384 Mitzi Geely Axel. 59, 7114 Farrugia Benjamin. 60, 5482 Aquilina Jan. 5487 Bonnet Alessandro. 815 Myers Matthias. 5381 Callus Daniel. 5721 Sherry Zenden. 5385 Dimek Mark. 961 Vella Daniel. 5609 Borch Liam. 7356 Vella Warren. 5282 Previ Aiden Edward. 5373 Cardona Matthew.
6031 Vella Andrea. 7600 Hemet Russell Craig. Number 61, 5487 Bonnet Alessandro. 62, 815 Myers Matthias. 63, 5381 Kalluz Daniel. Għandu hu qed japplika wkoll għal Form 1. 64, 5721 Sherry Zenden. 65, 5385 Demek Mark. 66, 961 Vella Daniel. Number 67, 5609 Borch Liam. 68, 7356 Vella Warren. 69, 5282 Previ Aiden Edward. 70, 5373 Cardona Matthew. Għandu hu qed japplika wkoll għal Year 1. Number 71, 6031 Vella Andrea. 72, 7600 Hamet Russell Craig. Għandu hu wkoll qed japplika għal Kinder 2. 7191 Hamilton Nicholas James. 5610 Attard Kyle. 7032 Fennec Matthew. 9160 Mifsud Flynn. 7595 Gat Thomas. 9275 Sherry Richard Jamie. 5364 Curtis Sven. 5623 Demicoli Andreas. 6933 Bedzina Kieran. 5639 Shkembri Gianfranco. 5374 Catania Denzel. 7862 Fager Brake Kieran John. Number 73, 7191 Hamilton Nicholas James. 74, 5610 Attard Kyle. 75, 7032 Fennec Matthew. 76, 9160 Mifsud Flynn. 77, 7595 Gat Thomas. 78, 9275 Sherry Richard Jamie. Number 79, 5364 Cortez Sven. 80, 5623 Demicoli Andreas. 81, 6933 Bedzina Kieran. 82, 5639 Shkembri Gianfranco. 83, 5374 Catania Denzel. 84, 7862 Fagerbach Kieran John. 5630 Kotayar Daniel. 7655 Shkembri Christian. 7654 Caruana Abela Christian. 9247 Shandril Kane Isaac. 5494 Debono Raffaello Xylin. 5636 Pulo Vella Ian. 5491 Muscat Kendrick. 5637 Shikluna Keen. 5656 Rodo Emmerich. 5268 Mifsud Nial. 7058 Bowain Omar.
5388 Falson Caden Norbert. Number 85, 5630 Kutayar Daniel. 86, 7655 Shkembri Christian. 87, 7654 Karwana Abela Christian. 88, 9247 Chandler Kain Isaac. 89, 5495 Debono Refalo Shailen. 90, 5636 Pulo Vella Ian. Number 91, 5491 Muscat Kendrick. 92, 5637 Shikluna Kien. 93, 5656 Rodo Emrick. 94, 5268 Mifsud Nial. 95, 7058 Buen Omar. 96, 5388 Falson Caden Norbert et japplikaw ukoll għal ħuħ għal Jerwan. 5380 Kallus Liam. 5402 Zammit Luka. 5368 Buttigieg Isaac. 951 Spiteri Mattia. 7572 Vella Isaac. 5535 Vella Ian Christian. 7657 Thomas Wallong Maximilian. 9123 Roger William Thomas. 5601 Camilleri Kieran Carl. 5634 Vassallo Keat. 7407 Bugeja Christian Joseph. 9232 Pippi Demetrios. Number 97, 5380 Kallus Liam li għandu li l-ħuq ekol qed japplika għal Form 1. 98, 5402 Zammit Luka. 99, 5368 Buttigieg Isaac. 100, 951 Spiteri Mattia. 101, 7572 Vella Isaac. 102, 5535 Vella Ian Christian. Number 103, 7657 Thomas Wallo Maximilian. 104, 9123 Roger William Thomas. 105, 5601 Camilleri Kieran Carl. 106, 5634 Vassallo Keith. 107, 7407 Bugeja Christian Joseph. 108, 9232 Pipi Demetrios. 1042 Buzuttil Jordan. 5619 Kalleja Denzel. 173 Buzuttil Jezril Lozario Jamie. 5362 Borch Buontempo Iker. 7072 Bayer Rees Anderson. 5386 Muscat Jan. 5534 Sant Portanir John. 6915 Camilleri Portelli Jeremy. 5382 Gat Zien. 5376 Aquilina Andre. 5611 Caruana Jean Paul. 5496 Ajus Isaac.
Number 109, 1042 Busuttil Jordan, 110, 5619 Kalleja Denzel, 111, 173 Busuttil Yeziel Rosario Jamie, 112, 5362 Borj Bontempo Iker, 113, 7072 Ebeyer Rice Anderson qed japplikaw ukoll għal ħuħ għal year 1. 114, 5386 Buscat Jan. Number 115, 5534 Sant Portanir John. 116, 6915 Camilleri Portelli Jeremy. 117, 5382 Gat Zien. 118, 5376 Aquilina Andre. 119, 5611 Caruana Jean Paul. 120, 5496 Ajus Isaac. 5616 Abela Luca. 5792 Vassallo Dennis. 7860 Schembri Jake William. 6802 Buġeja Nicholas. 5497 Spiteri Matthew. 5278 Vella Jake. 5361 Apa Pnil. 7221 Schembri Elia. 6598 Manjon Nikolai. 5365 Kassar Jezmar. 5654 Edim Ahmed Oel Farouj. 7780 Mitzi Alejandro. Number 121, 5616 Abela Luca. 122, 5792 Vassallo Dennis. 123, 7860 Schembri Jake William qed japplikaw ukoll għal ħuħ fil-Kinder 2. 124, 6802 Buġeja Nicholas. 125, 5497 Spiteri Matthew. 126, 5278 Vella Jake. Number 127, 5361 Apa Pnil. 128, 7221 Schembri Elia. 129, 6598 Manjon Nikolai. 130, 5365 Kassar Jezmar. 131, 5654 Adam Ahmed Oel Farouj. 132, 7780 Mitzi Alejandro. 5628 Javed Jaytin J. 5493 Greg Andrea. 694 Stringos Matthew. 7566 Muscat Luca. 5602 Al-Nakib Yosef. 5624 Galia Kensley. 5399 Sailang Jose Miguel. 5653 Borj Ezien. 5606 Kassar Jean Paul. 9118 Polidano Daniel Isaac.
5391 Formozan Dezial. 5633 Vella Aiden. Number 133, 5628 Javid Jayton J. 134, 5493 Greg Andrea. 135, 694 Stringos Matthew. 136, 7566 Muscat Luca. 137, 5602 Al Nakib Yosef. 138, 5624 Galia Kensley. Number 139, 5399 Psaila Jose Miguel. 140, 5653 Borge Essien. 141, 5606 Cassar Jean Paul. 142, 9118 Polidano Daniel Isaac. 143, 5391 Formosa Desael. 144, 5633 Villa Aiden. 5722 Galia Julian. 7782 Suleiman Edem. 5404 Shkembri Wismayer Sean. 7759 Galia Thomas. 7577 Shikluna Jake Anthony. 5261 Camilleri Julian. 7497 Balzan Daniel Neal. 5394 Saliban Kerrick. 5369 Bilokka Julian. 6921 Borge Miguel. 7228 Zerafa Isaac. 7703 Cardona Daniel. Number 145, 5722 Galia Julian. 146, 7782 Suleiman Adam. 147, 5404 Shkembri Wismayer Sean. 148, 7759 Galia Thomas. 149, 7577 Shikluna Jake Anthony. 150, 5261 Camilleri Julian. Number 151, 7497 Balsan Daniel Neal. 152, 5394 Saliba Carrick. 153, 5369 Bilokka Julian. 154, 6921 Borge Miguel. 155, 7228 Zerafa Isaac. 156, 7703 Cardona Daniel. 7084 Psaila Luke. 5626 Galia Aloysius. 6822 Gauchi Nigel. 7757 Gafa Alessandro. 5603 Abela Sven. 6192 Brown Wayne. 5483 Bujeya Thomas Philip. 6739 Briffang Harrison. 5264 Borge Jacob. 5263 Buttigieg Andrei.
5286 Manjon Isaac. 5372 Bonello Tyron Paul. Number 157, 7084 Psyla Luke, 158, 5626 Galia Aloysius, 159, 6822 Gauchi Nigel, 160, 7757 Gafa Alessandro, 161, 5603 Abela Sven, 162, 6192 Brown Wayne. Number 163, 5483 Bujeya Thomas Philip, 164, 5739 Briffa Harrison, 165, 5264 Borge Jacob, 166, 5263 Buttigieg Andrei, 167, 5286 Banjon Isaac, 168, 5372 Bonello Tyron Paul. Mela dika kienet it-Tlugħ tal-Polza ta' Parteċipazzjoni l-ewwel sena sekondarja subien. Nirringrazzja lil dawk il-ġenituri sew li kienu qed jgħinuna fil-polza tas-subien kif ukoll qabel tal-bniet tal-li tawna daqqatit fit-tidwir tal-urna u fil-ġbir tal-ballot. U infakkarkom li issa il-polza tal-għażla għal dawk li telaw fil-bracket li jiena ħabbart fil-bidu se tkun qed issir l-erba' li ġej dejjem hawnhekk St. Michael's School. Nibdew tal-bniet fl-erba' waraja għal-ħabta tal-4:30 is-segwi tas-subien. Nirringrazzjawkom, grazzi tal-li ġejtu u grazzi tal-li qed isseguna minn fuq il-live streaming.